Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Vina adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi paylaeng rugi mi nga agden na kini Melchor anadlaw ko, apapasboy daytoy. Nagnaad kami iti balayda, manipod nagkasar kami. Aging ga naaddaan kami iti tallo nga anak. Pagapapaan mi, no ipilit ko, asumina kami iti balay. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Vina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay ariri ka ariri. Kat nagadumot ti makan dito'y balay mi Kontento ka din iti kastoy ang panagbiag, Melchor. Dumakdakkel dagiti ubing. Kate! Anya ko matikayat mo? Maadaan tayo kumamat iti bukod a balay. Saan ka di adayta ti rumba? Madula amin nga mom! Panawan ka man langin! Naginom taman kit di pare. Wala. May mayat pa'y ngam tay ungtan na ka ni misis mo. Apay nakit din na kanayon. Makauma. Oh. Ne. Apay aya. Anya ti makagapong apaan na ka. Kaya't naapumanaw kamin iji balay. Sus! Naglokon. Kaskarina aya ti gumatang iti balay. Muna, kat makipaspasada aklaan. Bay amon, agbartag takide. Siya pare! Uy! Apay nga awan pay ni Melchor. Ay na, makiin-inumanin ka dagiti barkada na, tatang. Nagapa kayon sa manan. Saan, tatang? Nagsinungbat kayon sa kanong amen. Sensitive nga men, DJ nga anak ko, Vina. Bay amlat ka din, no anya ti kayat na. Dito kayo pala ang agyan. Tawan pala ang matkabukbukudan yung abalay. Awan ti kadwameng agyan ditoy, no saan ada kayaw? Melchor, agriin ka. Melchor. Saan ka kading agpasada ita? Aldawan. Sakit ti ulo. Manon nga aldaw asaan mo nga impaspasada ti jeep ni boss mo. Agunget ton. Panawan nak man ditoy. Big-bigat asir-sir muna nak. Nay, apay da JJ. May inala di makinkukwa. Anya? Kat mo ipaspasada mo't ni Melchor. Ay kasano, manon nga aldaw asaan ana ipasada, gaputa day tala nagin inom ti inararamid ni Melchor. Nauman di akin kukwa, iso nga imay nan innala. Kasta, Vina. Aglako-lako ka. Narigat numang na makalatan ka ni Melchor. Wan nga ron. Kaslay di kalman. Napan nag-eskwela dagiti anak ko nga awan balon da. Takasan, nabartek man hindi amada. Wan. Nakita nga ron. Nagmalmalam daan naging inom ija kantina. Noong takmat, siyak yung tandagi tinaganak na. Rombang ngamin asumina kayon. Narigat no adda dagiti naganak akabalay. Saan mat nga rod ang kayat ni Melchor? Anyangay nga ro ti trabaho na ita. Awan adalatan ije balayda. Iso asya kunti umay aglako. Anya nga iti planom iti biyag mo, Melchor. Nay, agat arak ka manon. Mapan mo kumatulungan ni bakit mong aglako ije palengkay. Kasi maut. Anya kayo na nga. Nauma kayo ka din kanyak. Saan mo't agasta? Makapabwisit mo ti kasta. Pumanawak to pa dito balay. Vina,
Itay ka kadipay dita? Wan Sam, agur-urayak iti kargador. Siya ko na. Itulod ko dagiti lakom iti pwestom. Mabalin? Wen, basta sikat. Nanginan samot ti bayad mo. Ilibrekan ka. Anya ka lagi din na yan. Ay na, agyaman naknukas na, Sam. Ngam, ilibre na iti merienda. O sige, day talaga yan. Melchor. Ah, Oh, inkamot alaan nun ay di eskwelaan dagiti anak yo. Aldawan. mamuda ti agawid. Ngam agbalasiw da iti kalsada. Malulaw nga raw. Ay kasano asaan ka maulaw kat naginom ka manan. Hindi kayo natin mapanmala. Anya? Kamalan ti magna. Mabayag ka pa'y kading agluto, Vina. Mabiitan, tatang. Mabisin ka no, ni Melchor. Si Mang Putan? Agsaksakit ka no, tinakam na. Isuan na ginumanon. Ni, apay ko mangagsakit tinakam na. Awan ka no, ti oras kan panawan mo kan kuana. Anya? Di mo matbaybayan ati asawam. Ay natatang, amuyumat no anya tar aramidak. Sa anak pa yan nga agin ina na. Maawata. Yung masikaswam mata nila kay Mau. Imbag man ta nagsango ta itang agmerienda, Vina. Kasano, kababain matkan kan Inaldaw mo bagbagkatan dagiti lako. Di mo mat nga rod kayat nga awatan ti ibayan ko. Kunakmatkan ka, apag meriendaan naklang iti pansit kan soft drink, may atan. Nagsingpet ka matan, Sam. Apay nga minasan nakatulungan nila kay mo. Napigpigsang am siyak dayjay. Ay na, bayamon dayjay. Numero 1 asadot. Ah? Unay mo't daytan. Awan to pa'y trabaho na ita. Anya? Wan, iso asyakon at agbirbirok. Agyaman nakit di tatultulungan nakakanayon. Melchor, umay ka manganan. Nakaluto kan? Wan, sa anak anaglako ita. Aglabaak ngamin. Iawat mo man tayo remote ti TV. Ay na, sa duta ka bumangon. Kanapintas ti buy-buya. Yaganak man iti kanak. Mabiit lang, tainak mangala. Ay nayunang tin na po yata mabisinak. Wan, Bakit ti buy-buya ka? oh, adtuyan ti ka na. Bumangon ka ditan. Karni ti si Dana. Tikot charang. Ti danong ko ngay. Yala na ka. Nalamis ti ka ito. Ala, mabiit lang, tainak mangala. No saan ka nga aglako? Aglablaba ka. Ay, aginana ka mo. Ay na, kasano ko mga aginanaa. Nagado ti trabaho. Ningay lakay mo. Tulungan na ka kumamot Dayjay, agbuybuyo iti TV. Inikak pa iti kanan na Saak naglaba. Anya? Apay, agsakit ka di? Saan? Isu ka no nga minti iririri na kinitatang. Diyak ka no as-asikaswan. Isu nga agsaksakit tinakam na. Anya? Kasta ti klase day ta asawak, mare. Sobramat. Imbag kumamot no nagagat nga agbiro. Tapag serbyang akasta. Ay nasam. Naimbag-lakit din taadda ka nang ibunag kadagiti lakok. Napasada ko man. Mabaling ka di matabaybayan ka. Tangdanan kan Oh. Di ka man. Idulin mo kit di dayta. Di mo manan kayat nga awatan? Mas kasapulam dayta, Vina. Agyaman ak asam. Vina. Pasensya kan. Naigamak mo tanday ta imam. Di mo lam mo.
Idi pa lang nga dalimad ariknakan ka. Anya? Day tatipod no, Vina. Kat masaksaktanak, no makit-kita ka marigrigatan ka. Sige, Sam. Agawid ako na. Kat agyamanakan ka. Oh, tatang. Nabartag asimmangpat ni Melchor. Ing kalabaran tapno mausawan. Wan, tatang. Kaasimat, nabasbasaan nagawid. Sukatam, ang mga nuag sakit. Anya matanda ti aklase ti sida eh. Nabati dagiti anak mo dagita. Napanda kami na nag-eskwela. Dahito lang ti ipakanyo kanyak. Apay, ayan ni Vina. Napannaglakon Ay ti buwisit a babae. Ay kat anusa mo na anak ko no anya ti adda. Amo na mabisbisin da tao. Kastoy lang ti pamigat. Makaraman kanyak day dyan. O, gawin! Apay sa bali magkanti ng bagkat ka dagiti lakom. Gumurgura ka kadi kanya. Ay, San. Gapo ka dito na ibagakan ka tipod no ariknak. Maawatan ka, Vina. Amok mo ti pagluglugarak. Sana kumagurahan. Naibagak lang ba't na ijay, tayo sutipod no. Amok mo't nga danasawang. Di ka madanagan. Saan ko nga ulitin dahi ijay nga imbagak? Aping agkabil ka. Awang sirbi. Nga asawa. Kaya't mo tablak kaayan ka man eh, na? Ha? Ha? Anyo ti mapaspasamak dito. Ha? Di kayo makibiyang dito, itatang na eh. Saan mo arumbang adangran ni Vina, Melchor? Ha? Ing kamaturugan. Sige, sige! Ilutwam iti kayat na amakan. Napudo ti ulo na no saan anaimas ti kanan na. Wan, tatang. Oh, Vina. Apay naka-sunglasses ka. Ay, kuya. Nasakit ngamin ti mata. Gapo iti darang ti init. Bigat pa ilang. Ay na, madlaw nga dablak ay mo. Sinaktan na kanila kay mo. Sumurot kan kanya. No kastamat lang ter aramidan na kan ka. Sana rin ba nga gan-anos ka iti kasta at tao? Mapatay na kadayta no kastalaan. Anak, tatang. Abay nga awan pa ni Vina katrabiin. Anya, awan ka di pay. Saan mat amarabrab yan nga aglako Itaman pa ay. Ay, ing kasurutan ni Jepalingke. Anya? Sakti mang surot? Ay, katun Amumot no sa dino ti paglaklakwan na. Oh, sakit ti baon yun. Siya kun timapan mangkita. Saan ang nagaw-awid ni Vina? Saan nga rod, mare? Makalawasan. Ni, napnapananan ngay. Ibagbagaman, nagitipada ng aglaklako di palingke. Nakita da kano, nagkuyog da iya kargador. Ni Sam siguro. Isu ngamin ti para karga, wendo para bagkat kadagiti lako na. Tagiti awanan pain. Ha? Ay, jakmat amo apim manaw. Manong ngaminan alawas asaan kami ang nagkitkita, pare. Ibagam tuman kanyak no makita. Sige, pare. Bayam, tagdamagak. Kat no adama amuak may papankan kwa na, ipakaamukan ka. Di ka madanagan, Vina. Siyak ti makaamukan ka. Mabutang aksam. Ang mga numabirukan nak ni Melchor. Kat anya pa'y tiaramidan na kanya. Adayo dito'y ayanta. Imposible ang mabirukan na ta. Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. Sana baybayan ida ni Melchor. Taanak namat ida. Kan adamat da lolo kan lola da. Di ka kadiagdanag.
natalged ka no siyak ti kaduam. Addan may isa nga anak mi kini Sam. Manumet na natawan ajak nakitkita dagiti anak mi kini Melchor. Makong konsensya ak iti inaramid ko, Mr. Lonely. Ngem dakkel kadi nagbasulak no simurutak iti sabali, idinto ta irresponsable met ti asawa. Tuy pagayam mo, Vina. Pagayam Vina, saan a solusyon ti panangpanaw mo iti pamilyam? Gapo iti kinairresponsable ti asawam. Ken ad-adda asaan a solusyon ti panangisukat mo iti asawam. Tay kunada nga ruden, saan a masulbar ti parikot iti maysapay a parikot. Kunam a makonkonsensya ka, rumbeng laeng, tatalaga a nagkamali ka. Ilintag mo ti kamalim para kadagiti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Vina adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.